urugamba rwongeye gukomera cyane mu marembo y'umujyi wa Bukavu ni mu gihe kandi Minembwe nakubwiza kuri ko icyo bari cyinshi ku ruhande rw'umutwe wa 23 ni imirwano ikomeye kuva mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi ku igenekerezo rya 24/02/2026 ni operasiyo ikomeye mu bice bitandukanye za Fizi. Ni mu gihe kandi bikomeje kugenda biba bibi cyane mu nkengero za Bukavu aho abazarendo bakomeje gushaka kongera kwisubiza. Ni mu gihe kandi bikomeje kugenda bigaragara ndetse binavugwa ko hari ibyago bikomeye by'uko abarwanyi benshi ba FARDC bashobora kuza gufatwa mpiri bijyanye n'imirwanire ikomeye yagaragajwe ko iri gukorwa irimo amakosa akomeye. Hagati aho rero FARDC n'ingabo z'u Burundi bo bakomeje kwitegura imirwano ikomeye, aho rero amakuru agaragaza ko mu nkengero za Centre ya Minembwe ahazwi nka Poezero kuva kuwa gatanu kugeza ubu ngubu hari kubera imirwano ikomeye iri guhuza ingabo za leta iharanira intwaro rusange ya Congo ndetse nabo bafatanya, aho rero bakomeje kugenda bashaka kubuza twirwaneho kugenzura Poezero. Nk'uko amakuru abivuga, icyo gitero cyagabwe ku masaha y'igicamunsi cyari kigamije kwigarura agace ka Poezero. Twirwaneho ikaba yarafashe aka gace mu ndwi iheze nyuma y'imirwano ikomeye yirukanywemo ingabo z'u Burundi n'iza FARDC. Cyakora ubwo izi ngabo zagabaga icyo gitero zikaba rero zararwanye bikomeye na twirwaneho maze biza kurangira bakoze repli tactique basubira inyuma nk'uko bigaragara. Undercover ziraha ziti nibyo koko batugabyeho igitero aba FARDC, ariko twararwanya abafari tubasubiza inyuma, twakoze ibishoboka byose. Roko informa ziri muri ibi bice umwe yambwiye uti ahagana ku isi ya saa 8 z'amanywa FARDC n'abambari bayo bagabye igitero kuri Poezero, ariko twirwanaho yabasubisha inyuma ku mbaraga. Kugeza ubu rero amakuru dufite akomeje kugaragaza ko twirwanaho igikomeje kugenzura agace ka Poezero kari mu nkengero za Minembwe mu teritwari ya Fizi mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Biro bikaba bigaragaza ko umutekano muri aka gace ugikomeje kuba muke ndetse imirwano ikaba ikomeje gutera impungenge abaturage bakurikiranira hafi ibibera muri ibi bice. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Karemba Aimable ugiye kutubwira ibijyanye n'uburyo bw'iramvu y'uko imirwano ihagaze ndetse nuko mu bindi bice bikomeje kugenda bimera. Bwana Karemba Aimable, waramutse neza? Mwaramutse neza. Karemba Aimable, turi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatandatu w'indwi ku igenekerezo rya 24/02/2026. urambye uto operasiyo zikomeye zirakomeje muri teritwari ya Fizi. Bihagaze gute kugeza ubu tuvugana Bwana Aimable? Rupango rero ibintu birakomeye ndetse kandi ibintu bihindura isura cyane ku rwego rudasanzwe. Yego, ni ibice byo muri Fizi rwose ubona yuko ishusho y'urugamba yahinduye isura nyuma y'uko uyu mutwe wa 23 umaze iminsi uzana abasirikare mu misozi yegereye ahitwa za Ruwerera ndetse kandi n'ahandi hatandukanye. yego, Ibi rero byabaye nyuma y'uko n'ubundi igisirikare cy'umutwe wa 23 muri pozisiyo za Poezero igisirikare cya FDNP guhera ku munsi w'ejo bagabye ibitero navuga yuko byari bidasanzwe kuko bivuga yuko byagabwe n'abasirikare n'abanwa b'abarundi b'abakomando ndetse kandi bafatanyije n'abacancuro muri advance ziri gukorwa ku mirongo ku rugamba. yego. Poezero n'ubu turi kuvugana hari umuntu wambwiye yuko igihari kugira ngo aka gace nibuza uyu mutwe ukagumane birasaba yuko hongerwa abasirikare batari hasi ya 600 kugira ngo hagire imbaraga zikomeye cyane nk'igikuta kigamije kohereza abandi basirikare mu bindi bice bitandukanye bya Fizi cyangwa Minembwe. Yego. Rero imirwano ubu aka kanya si Poezero gusa wenda imaze igihe, ahubwo n'indi mirwano ngahitwa Ukiyanda ku ruhande uva Kiyanda uva ahitwa za Rukeni na Mukana uzamuka ku muhanda EP 173 nk'uko amakuru ukabona ibice akomeje kugenda bivuga. Yego. Bikavuga yuko rero ibintu bikomeje guhindura isanzwe kandi no gukomera cyane uko umunsi ugenda uzaza undi ibice byinshi bya Fizi harabamo imirwano, ibitabayemo imirwano ukajya kuba mu deployment zakamejeje cyangwa se kuzana intwaro n'abasirikare.
izo ntwaro bazana biri kurangira gute bwane Aimable? Hari umusaruro biri gutanga wenda bihindure ishusho y'urugamba, intsinzi iboneke ku bayifuza? Ishusho y'urugamba yo irahinduka, ariko nyine ishusho y'urugamba bihindukamo umwe arategura ibye n'undi agategura ibye. Impinduka n'ubundi ziza ugasanga nizo guhatana no guhangana ku bijyanye no kugera ku ntego. Ku ruhande rwa FARDC M23 wenda buri umwe hari igihe agera ku ntego, ariko nanone haba igitambo cyatanzwe cyane nk'abasirikare baba bapfuye n'ibindi bitandukanye. Ariko ku mpinduka ku mirongo ku rugamba nta kindi ni ukwenyegeza umuriro ku ruhande rwa FARDC ndetse no ku ruhande rw'umutwe wa M23, kuko iyo bazanye abasirikare cyangwa se ibikoresho mu gace nta kindi FARDC itekereza cyangwa ivuga uretse gukwita agatoki kandi ivuga iti reka natwe tuze tubikora dushoboye. Yego. Karembe Aimable, kugeza ubu ku birebana na deployment bihagaze gute? Ni nk'ibe bice watubwira kuri ubu bikomeje gushyirwamo abasirikare benshi, by'umwihariko bashyirwamo mu rwego rwo kwitegura operation? Mu ruhande rwa FARDC urasanga imisozi ya za Kabanja, Kibanga hafi n'ikiyaga cya Tanganyika n'ahitwa Ngando, mu misozi yagiye Makunji, kuko n'ubundi abasirikare benshi wumva bagiye muri pozisiyo za Kianda habiri imirwano benshi basutse za Makunji cyangwa se mu byerekezo byegereye ahitwa za Kananda, Baraka, ahitwa za Kanikere cyangwa Mukangi. Aha hadiployinzwe abasirikare ku ruhande rwa FARDC. Ni gihe rero ibi bikomeje kuba no mu misozi n'ubundi yegereye imihanda iva Mwenga ijya Fizi ndetse mu bindi bice bitandukanye birimo Karemi, naho FARDC iri kwadiployinga abasirikare. Ku ruhande rw'umutwe wa M23 iradiployinga Kasoki mu misozi yegereye Mwenga muri rusange, ndetse n'ahitwa za Nyabano, Matare mu misozi ya hariya Zanzibira. Ibi rero bikaba biri gukorwa ku ruhande rw'uno mutwe nyuma y'uko n'undi bavuga bati turamutse dutuje dushobora guhura n'ikibazo gikomeye cyo gukurwa mu bice turimo, kuko bo baravuga bati n'ibihugu by'amahanga byari inshuti zacu bakakansa bishyira kuri liste y'abagambanyi. Ubu bakavuga yuko rero mu gihe bari kurwana aribo igiti cyabo n'ababasapotingaga barahagaze, baravuga bati noneho ikigiye gukurikiraho ni iki muri rusange. Karemba Aimable, ku munsi w'ejo Jean-Jacques Perusi, guverineri wa leta wa Sud Kivu, yagarutse Uvira yakirwa bidasanzwe, ndetse avuga ijambo rikomeye avuga ko Kisekedi yamutumye ko bagomba kwisubiza Bukavu bagakomeza Goma mpaka Bunagana. Kugeza ubu ku nyuma y'ibi yavuze M23 yagaze gute? Ni nk'iki kidasanzwe yabiri gukora mu gihe ibona ko nayo yapangiwe operation? Bari kumbwira nk'ikibwami makuru ku munsi w'ejo kuwa gatandatu hari ku igenekerezo kuwa gatanu ku igenekerezo rya 23/0/2026 twabonye Jean-Jacques Perusi muri Uvira yakirwa n'abaturage mu buryo budasanzwe, ndetse abagezaho ijambo babwira ko Kisekedi yamutumye ko bagomba kwisubiza, ko agomba guha ubutumwa abaturage ko ko bagiye gukora ibishoboka byose bisubiza ibice bitandukanye birimo Bukavu, Goma mpaka kugeza Bunagana. Nyuma yo kuvuga ibi ngibi, ni nk'igiki cyahindutse ku bijyanye n'uko M23 yari yiteze ibintu? Amakuru mufite mu misozi kuri pozisiyo zabo bahagaze gute nyuma y'iri jambo rya Jean-Jacques Perusi, guverineri wa Sud Kivu? Navuga ko ku ruhande rwa FARDC impinduka zabaye nyuma y'uko havuzwe iri jambo, cyangwa se n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara ku ruhande rwa FARDC ikomeje kugenda yitegura kimwe cyose gishoboka. Yego. Icyahindutse nta kindi ni uko n'ubundi ibice by'ingenzi byashyizwemo abasirikare nk'uko twabigarutseho, ndetse kandi icyahindutse ku ruhande rw'umutwe wa M23 bo bafite igitutu, kuko uko bivugwa n'aba basirikare cyangwa n'izi nzego za leta no kubikora birashoboka. Niyo mpamvu rero wumva hafi n'imisozi yegereye ahitwa za Rungutu, imisozi yegereye za Kamanyora mu Musho, hari kuva abasirikare benshi berekeza Kamanyora bati turinde inzira z'imihanda iva Uvira yerekeza iwacu. Bo bakavuga yuko kandi bagomba guhagarara muri pozisiyo z'abarundi bataca. Bo baravuga yuko umutego wa mbere ku rugamba ngari ugutega igisirikare cy'urundi bacamo mu gihe baba bigiye imbere begera hafi y'aho bari, bakaba bakubita babaza. Urabona yuko cyane nko kunanirwamo amakwatatu nyuma y'uko bavuze iri jambo
hakagaragara ko igisirikare cy'u Burundi cyane cyari cyo gifite imbaraga bya muri advance gukoresha trails n'iki n'izindi mbunda nini n'intoya, bo baravuga bati noneho reka twebwe turinde ariko twiganje mu bice abarundi bashobora kuba barimo, kuko nibo bari gufasha cyane FARDC mu rugamba rwiganjemo imbunda nini ndetse n'intoya. Yego, Tanganyika ho Karemba Aimable uratubwira ko ho byifashe gute, operation gucunga umutekano logistique ho avugwayo nayaye kugeza ubu? Nukuvuga ngo ni deployment ku basirikare bari gucishwamo bazanwa Fizi, ndetse kandi bavanwe hehe? Ziri gukorwa ziza abazanwa za Karemi, bari kuba bavanwe hehe? Mu gihugu cy'u Burundi. Yego, nizo ziri kugenda zikorwa cyane, umwihariko wa Tanganyika urasanga ari uwo nguwo mu buryo bwihariye. Naho abatanzania bo bavugwaga nabo bari muri Tanganyika byabo bigeze bihagaze gute, update zari nize bwana Aimable? Ishusho fatizo rero ya Tanzania navuga yuko irahari, ariko uburyo ihari si igaragaza mu mateni mu uniform zabo ngo bigaragaze nka Tanzania turahari, ariko Tanzania irahari kandi ikavuga yuko n'abasirikare bita ngo ni Abarundi, abenshi muri bo nibuza ngo nka 30% harimo abasirikare ba Tanzania biyemeje gufasha Kisekedi Shirombo. Yego, naho kubijyanye no kuba bongerwa haba hari abandi wenda baherutse kuza, byavugaga ko Tanzania yaba yenda kohereza abasirikare bagera mu 12 zo update nize kugeza ubu. Muri iyo mibare bemeye, makuru mfite nuko nibuza hamaze kugira abasirikare barenga 4,900. Muri ibyo 4,900 biravuga yuko nibuza hagati y'igihumbi n'ijana ari bamwe mu basirikare turi kubona bari koherezwa mu misozi mu bibogobogo bigeze Abarundi. Yego, kuko ku butaka bwa Kongo harabarurwa nibuza batari hasi ya 690 ba Tanzania bashobora kuba barahageze mu ibanga rikomeye, dukurikije amakuru twashakishije dukora mu mpande nyinshi zitandukanye. Yego, kugeza ubu mama kora tatuse yo deployment yabihagaze ite muri Sud Kivu ariko imirwano ndetse no muri Nord Kivu, zo mufite bo kubijyanye na deployment yabo ho bihagaze gute Aimable? Deployment zo ziri gukorwa mu misozi yo muri za Kamanyola cyane, kandi ziri gukorwa muri no misozi y'Imwenga wa Lungu, misozi yegereza Nduba, deployment ziri gukorwa. Ni nako kandi no mu bindi bice bitari byo muri Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru usanga naho deployment ziri gukorwa cyane muri Barikare, Masisi, Rushuru na Rubero na Nyiragongo. Yego, dukomeje kugeza ubu ku mipaka ho bihagaze gute? Kavimvira wongeye kugaruka ku ruhande rwa guverinoma, amakuru ahari ubu umupaka uri gukora abaturage bari kubasha kwambuka, bihagaze gute kugeza ubu? Byo ngo byo biracyari muri risk zone, ntabwo birafatirwa igisubizo cyanya cyo ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa cyangwa y'u Burundi gusa, kuko bari kubisabwa n'abaturage, biravuga yuko bigomba gukorwa mu gihe gito. Ariko kugeza ubu nta kirakorwa? Nta kidasanzwe kirakorwa, n'ubundi ubu biracyameze kwa kundi, uretse ko abaturage bamwe na bamwe bavuga yuko leta Kinshasa ikwiye gukora igishoboka kugira ngo umujyi wa Uvira ubone umutekano neza 100%, bitandukanye n'ubundi n'ibiri gukorwa cyane n'abazarendo, n'ubona aka kanya bivuga yuko gikomeje gushinzwa ibikorwa by'ubusobozi mu mujyi wa Uvira. Birera igisirikare cya FARDC kavuga yuko mu gihe abazarendo baba bakomeje gukora ibi, hashobora gufatwa icyemezo cy'uko wazarendo zose zihabwa imyitozo nibuza y'umwaka cyangwa amezi 6, bakagaruka hari ibyo bazi cyane kurwana cyangwa kurinda mu buryo bwa kinyamwuga. Yego, naho kubirebana n'abahunga n'abahunguka byo? Kubigendanye n'abahunga n'abahunguka urasanga bamwe mu Nyamurenge kubera ubwoba bava muri Neozimo FARDC cyane, ko FARDC agiye bashinza gushyigikira no gucumbikira abasirikare umutwe wa 30 bikagira uruhare yuko wari warafashe umujyi wa Uvira n'ahandi hatandukanye. Aka kanya bafite, urabona yuko rwose situation ni hatari sana, situation ntabwo yoroshye. Ndagira ngo noneho amakuru yacu tuyakomereze mu bice by'Ikaremi. Karemi haravugwa bwana Karemba Aimable amakuru yuko igisirikare cy'u Burundi cyahagiye. Ese ubundi kuki batacungiye ibaraka
bagahitamo kujya Karemi. Karemi hari uburyo ki M23 hagera itanyuze Baraka? Birashoboka kuko Karemi waturuka Minembwe, Karemi waturuka Mwenga, cyangwa se ugaturuka haraza Makobora baherereye, n'ubwo wenda harimo inzira ndende, ariko ukurikije pozisiyo z'aho uyu mutwe uherereye, Karemi ni igice cy'strategique byoroshye cyane ko uyu mutwe uhinjira, ukurikije n'ubundi buryo wagiye winjira mu bice bintu bitandukanye, cyane cyane dore ko hari n'ibice bya Karemi bigizwe n'amashyamba. Yego, iyi rero ni cyo kintu cyane kigaragaza yuko aba basore cyangwa abagabo bari mu mutwe wa 23 gishobora kuba byaborohera kwinjira Karemi, kuko ni igice kirimo amashyamba kandi mu bice biri strategique, kandi umwihariko w'abasirikare ba 23 twagiye tubona ko iyo agace bashaka gufata gatangatanzwe n'amashyamba biborohera cyane kuyarwaniramo, bikaba byanatuma ako gace bakigarurira. Ni nako ibice bya Walikare bimwe na bimwe byagiye bifatwa muri Kivu y'Amajyaruguru. yego. Naho ku bijyanye hari abavugwa ko bazanye bijyanye n'uburyo bw'ikoranabuhanga muri M23 muri Sud Kivu, nyuma y'uko FARDC igarutse muri Uvira. Zo amakuru ufiteho naye Bwana Karemba Aimable? Ni uburyo bw'ubwirinzi bwo kurinda ikirere cyane, kanavuga ko ari n'ama GPS jamming bazanye mu bice bahereyemo, cyane misozi mu nkengero z'umujyi wa Bukavu ndetse na Mwenga cyangwa Walungu, ariko ntituramenya ngo izo systeme zazanywe zitwa nguki n'ubuhe bwoko. Gusa mu mwihariko hari nuko ibyo byo byamaze gukorwa nyuma y'uko n'ubundi bivuga ko iri guteguza icyago ku ruhande rw'uyu mutwe, aho bavuga yuko bagiye kongera kubura ibitero bya drone kandi ngo bigomba gusiba ku ikarita ibindiro byose by'umutwe wa M23. FARDC byo kugeza ubu irakora iki, dore ko byanavugaga ko hari GPS jamming yari yabayeho hakurya i Bujumbura? Byo hari amakuru yarabimenyeho Karemba Aimable? Nuko ngo igihari nuko FARDC yo nayo iri kugerageza gukora igishoboka kugira ngo ikore uburinzi byaba ari hasi mu kirere, ariko nanone ukabona ko ibijyanye n'ikirere akenshi ibyo rwose birakorerwa Bujumbura, birategurirwa Bujumbura. Niko abacaca b'Ababiligi n'ubundi niko babishatse cyangwa niko babitegetse, ndetse n'abo Black Water, cyane dore ko tuzi ko n'izi ndege cyangwa n'izo systeme ziba zashyizweho naho. Reka tujye noneho mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Karemba Aimable, nawe tubwire ibiri kuba ku munsi w'ejo i Walikare. Indege zaraharashe, Kikuku zararashe, kugeza ubu operasiyo zihagaze gute muri Nord Kivu, Bwana Karemba Aimable? Aimable, uratwumva? Uri kunyumva neza? Yego, ndi kukubaza nti operasiyo zifashe gute muri Nord Kivu? Nord Kivu nari ndimo ndareba utuntu umuntu yanyohereje gatoya. Yego. Ni umuntu wambwiye yuko humvikanye urusaku rw'amasasu nanone mu gace kitwa Muriri muri Walikare. Yego. Impamvu ino misozi yegereye Muriri cyangwa Mutumoja hano hafi na za Ntoto, nuko igisirikare cy'umutwe M23 barashaka gukora inzira yerekeza mu nkambi ya Nyenza na Kabamba. Yego. Ibi rero bigatuma aba FDL n'abazerendo bakora igikuta cyo kuba M23 itabona ahantu nyura yinjira muri Walikare. Yego. Mu bice bitandukanye wenda badahereremo. Niyo mpamvu twumvishe ko hari imirwano ikomeye yabereye Intoto, ni nyuma y'uko FARDC ari deploying abasirikare muri la misozi yegereza muri rero biza kurakaza uruhande rw'umutwe wa 23, bivuga yuko bagabye igitero ariko kitigeze kigira umusaruro na muke kibagezaho. Yego. Hahise hakurikiraho iki? Nuko ngo nta kindi cyakurikiyeho nyuma y'uko nyine hagabwe igitero ntikigira icyo gifasha uyu mutwe, biravuga yuko bo bahise basubira inyuma. Yego. Bisanga n'ubundi bari muri misozi ya za Kishanga n'ahandi hatandukanye. Yego. Kugeza ubu haba wenda hari umubare uri kongerwa w'abasirikare baturuka mu bindi bice bazanwa muri Nord Kivu, bigaragaza ko naho imirwano ariho yabigiye kwimukira? Cyane usanga misozi Walikare na
niho hari deployment cyane, kuko ishusho fatizo y'uko urugamba rushobora kwimukira hano hantu nuko Kisekedi we yanisabiye yuko umusozi wa Rubaya ukungiye ku mabuye y'agaciro ngo abasirikare ba FARDC bagomba kuwambura M23. Ahantu mu makuru mpamo biravuga ko yatanze ikiguzi cy'amafaranga nk'igihembo cy'uzafata Rubaya cyangwa uzamura M23 Rubaya. Niyo mpamvu rero ishusho yo kurinda Rubaya ni ukurinda ibice by'ibigegera, ariko nanone biri mu nzira muri zitwari zishyira cyane Nyiragongo kandi na Warikare bagiye rushuru. Yego Karembe Mabure, reka tugushimire cyane gukomeza ukurikirana amakuru, turongera tukuvugisha ugende tugezaho ido n'ido ku biraba bigezweho. Yego murakoze cyane.